bağlamsız seçimlerdi çıkaracak. Çeçilip kalar ülken desek, daha öyle uşu. Ооба, силерге сот кайта турган сөзүңөр болсо. Наразыбыз да. Вообще обыл сот болып тұрып текшербейді. Райондық соттордучу. Ошо 1000 сомға 3,5 миллион сомдық үй чечилеби. Бул не деген чембенде? Облыс Бишкек, Верховный сот, ушинти ойноп атат. Өтүнүш жазгыла дейт, өтүнүш жазсак, өтүнүш жаздым дейт. Өтүнүш жазып мурун билген экенсиң, эми карабайбыз деп. Курулай шылтоолорду. Азыр бәріне наразы бүт чыгат эми. Кандай коррупция менен, коррупция деп жалган эле Бабановго эмне шылтоо сүйлөнүп калды. Бабанов болуп албасын, сенден баштайм деп Бабанов деле коркутту жеңди. Антайдан же Бабанов качырыш үчүн коррупция деп ошо кичине катышып калды коррупция деп. Кана эми мунун 10-жылы басып алган мына жерде сепаратист батырып деп каны ремонттонгону. Мына сот ээлеп мына 2,5 миллион сом кетти. Мына кичине бөлүгүнө ремонтко деп атат. Кайсы бул өзү ремонттонгонбуз да жабылып университет боюнча. Каны 8 жыл деп соттошкондор бар. Ошо 8 жыл соттошкон адам ошо туура. Ал акча төлөп коюп, ал туура эмес. Мунун азагына отурат. 8 жыл соттошкону Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баланчы район и Верховный сот болуп 8 жыл сүйлөп жүрөт. Бүт бардыгы мага жалып кылып катыш бериң Махабат Осмоновна деп доверенность бергендерге катыштым. Меники деле 8 жыл болду көйгөйүм. Ошим чечилбей атат. Меники обыл администрация, мэрия, обыл администрация, мэрия. Акыркы президент чечет деген боюнча президентке барсам, айырда Субанов деген чечип калыптыр. Президент иштебей атты, Субанов деген иштейт экен. Жалган деле Сооронбай болуп алыптыр. Мага келдим президентке суранып жазсам 8 жылдан бери чечилбей атат көйгөйүм. Десем, сиз өзүңүз эмне Сооронбай Жээнбеков, сизди шайладык, жакшы ниет менен сиз чечпедиң десем, Субанов катышса эмне кылыптыр? Жинесиңерби? Эч качан президент иштебейт экен, Субанов иштейт экен ай жерде. Жалгандан эле президент болуп алды. Президентке кайрылуу, президентке кайрылуу жасаса, эч качан элдин көйгөйүн жеткирбейт экен. Муну ал катчылап жерде жанагы соттордун төрагасы Санжар Исабаев деген экен да. Ошо босогодон өткөрбөйт. Кыргызстандын эли өзү 5 миллион 600 миң болуп атат. Уже 3 миллион эл уже чыгып кетти, оны каңгып туруп же кулу болуп кеткен. Şu yerге сырдан калган мүлүктөр менен байып Кыргызды сонун маленький кичине Швейцария деп айтат кылып койсо болот болчу. Мал алды, Жалал-Абад облустун мал алды, Ош эки адам бөлүп алган. Жалал-Абадты фермерство басып, сырдан калган завод фабрикаларды эки адам бөлүп алган, приватташтырып. Ошолор бай азыр, бала чакасы иштебейт жатат. Элди жакыр кылып бүттү, эл жакырбыз биз. Бизде эч кайсы мамлекет тоотпой. Потом эл Раса Кыргызстанда байлык калган. Только чиновниктер жеп бөлүп алды. Азыр тиги элге эч нерсе калган жок. Биз Россияга отуп алышыбыз керек. Туруктуу пенсия, туруктуу пособие алабыз. 3 бала менен Кыргыздын жараны 3 балалуу болсо үйүндө эле 1,5 миллион акча алат. Bir tamdı kurgulasın da, bir tamdı salıp alasın 3 balan menен. 1,5 milyon da Rossiya varmış da görçü kanday korduktu görüyorsun. Bir boğrun yok, ili bir boyruğun yok, boğrundan ayrılıp, densoluktan ayrılıp geliyor da vurup kamalıp atat bizdi ballar. Birbirini öldürüp koyup atat. Kanday görgülüktü görüp atat, çoğundordu görüp atat, sağırı mine kıldı. Jayındası bardım, resti kalıp tuttu, tağını alıp, Beylidomdun içine, Beyliydom, Ağuydun içine, mınağında kılıp durup, maşina minen ötüşüp attı. Resa korduk tutattım, sen mine, elge mine kılıp durup, eldin üstünden bayıp aldın, bir yerde cep gelip durup, mınağında el ötüp kettin etasın bayıp durup. El beçede mine kılıp yürüdü, kapı aldım. Sen mine kılganına gerdeyip leküsünden ötüp otasın dedim. 8 buna men tomografiyam buna. Sakır aldım, tom oldum, uruş bolmaganda men biznesmen ayalmın. 2007 жылы 1 tonna 200 gram kuruk kozgarındı Türklerge Жалал-Абадка 1700 сомдон өткөрүп 2 миллион 40 миң сомго сатканмын мен. Мен кандай бизнесмен болгом? 21 жашымда мен 21 жашымда директор болгомун. Эл менен иштеген аялмын. Элди кандай көйгөнү ушундай чече алам мен. Мен, например, мага окшогон адам болсо, например, жүрөктү сырдан калган эмне менен завод, фабрикалар менен кармап отуруп элди байытып эч кимге жалындырбай, Кыргыздын баласын корозго окшотуп коет болчу, мынтип карай турган кылып элге.
Kırgız'ın balası men Kırgızstan'danmın dep mintip karayt boçun. Bardık emege. 15 respublikaga. Bizi kanday kılıp koydu. Bundan bu yakka jakşılıkta oynamagıla. Ras aldayt. Keçe günü biz göjürüşke ketip atkanda o Suzaktın hakimi olsa çeçip beremiz de. Жалған рас алдайды екен, ешкім үйшенбегілі. Көзіңер қалып кетіп, ешкім үйшенбегілі. Бізге жақсылық қылғанда ақайып, завод, фабриканы бұздырмастан, фермер ұстабаны жетіргізбестен екі адамға, оны губернатор болып тұрғандарға, елді байытып, елді балдар, қырғыздың балдары күшірап, машина мініп жүрген болады бачы. Экономичный мынандай. Баяқы корейстер имге машинада жүреді бачы. Диктаторский заманда жашап қалдық. Sen bunu onu tartıpsın, mine çıkarsın deyip, жоғал işten de bayday. Kara men tomlanıp kaldım, kanday bayay alboçum. Makavat Osmanlı'da, Makavat Hoca akça verin dese bergemin, aytsın çık, elge jardamım var. Geç kaçan jalgan süylegen emesmin, faydam var. Mınerge gelin toptan emne kıldım, keç bere alam, ayt otam, mınandaydı. Mına, Jallabat'ta kanday uğurlar var. Men oşulardı gördüm, atsalsın jalgan süylese, men barıp körset verem uğurlardı. Mine için surabay şunlardı. Şular biriydi satma ikincisinde yaşap atat buna. Gıpı dep dur onu oynardı buna burçunda Nur Mahmut eldik gıpı dep. Kadırcan'ın mülkünü, Bakiyet'in mülkünü ötkür bergen. Alardığını hazırgaca satıp dur, Bakiyet'in üylerini satıp dur. Çetelge periyot bolup atat akçalar. Kalganını başkaları cevap atat. Körset verem kolum bunu. Körset verem. Jalgan aysan atı salsın, jalgan söylebeyim. Mına, sakır algamın. Benim baylığımı talap vurdap ketken olmuş 2010 yılı. Bir yıl keçiktim elden. Elge jardan berdim. Balamın tilini çiştep durup 89 yılkı bala. Dostlar ölgönü görüp stres bolup kalgandan bir yıl emnede balam menen erçip жүрүp Ulyanskide derilettim. Karzga dele girip kettim. Tamalam degen akçam var oçu. O nerede satılıp eken kanday sonunu üyüme dep sırap atkan ayaldı. Şunday jakın kaylandır. Mına benim de 4 yerimde emnem var. Grijam. İkinci grupalı sakırmın. Kayısı 1888 son minen emnege çıktım ben. İnvalidinistike. Rossiya'ya koşulup getsek 8.000 alabız. Vasobiyan alasınlar. Rossiya'ya koşuluşumuz gerek. Bizi razval kıldı Oruslar. Oruslar tükelek. Kana bizden kalan sizlerge şunday nerseni kılıp bergemiz.